The NGOs of the South Garo Hills today the 21st of February 2022 as a mark of protest had burned the effigy of Rakesh Newar and Conrad Sangma for not listening to their demands. The NGOs said that even though Conrad Sangma was a chief minister, he did nothing to solve the problems and did not find any solutions for peace. The NGO leaders expressed that they could not tolerate his ignorant behavior and hence made the effigy and burnt it as a mark of their protest. The NGOs also said that they will continue to fight until and unless the government removes Rakesh Newar Sangma from the post of CM of the GHADC. Kepenjat ko ban, Newar ko, ansengna nang jan ni jegalen, garul kemek, ansek jat kemek jegale. Ya anseng South Garo soba, nang nek jan ke bako, anseng mesok niya, aro nang aba nang ja. Ini kemen, dalo tomani ko, halat nagata sakeni, NGO so ni lidarang bisong akan gen, ini zaman anseng jeko dakna nanga, bisongan daklang gen. bang bija katharang ko chikjat na wiat na skia beben yang pa kita anti gemek na cheng ya district council ma yak ba obsta ng ya chunglo gemek kun iman na ha office picketing ko ka bang cheng na ya chik song gemek ko so yang yung na play district council office picketing ko ka bang cheng na chakja chikrang ni sentiment ko wina mangija ka ba chikjat ko dul na khaja ang nin kanyo de maina ya gemek kan state government ni Kepa ko man district council ni MDC lang. Jeko akan ode da simang mga YouTube lang won kiya cham. Hai kamani decision sana district council ni daw Nepal MDC ko CM wat ko ko ragalani ba. Ya moral ground no region kana nga angin kanyo. Maina ya atska songo sosoling wat ya saksa Nepal ko daw anseng atska songo district council bi ko CM songani gaman. Unigamna atska ya ko atsak na manjanen 낙ging 오버 미니 그나 작전이 그만 안층하라 이나밭 그바 스텝 코바 닥간 게 나오 안층 사드가일소 야코 남는 기전이 진게다 안층 야 미숑니 effigies 랑고 다니는 안층 소겐 마이나노바 안층 사드가일소 왕바 MDC 그만간 야 네왈코 네팔코 CM 송환이요 작 동고바랑 왕이 그만 안층 나랑 코바 먹항년이 동자 우니 그만 악냐 아니 아간 아니고 야노 동안 step sakan digon ya bakmara usong dongeng pang ni kadamiska penska maapa na simo sakan digo ya kanda digo program dalam sakswa lagi ajni dalo ya biapo na may na tomenga aro ya tomani may muksongani tomenga iko ajni adang saksana